Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels vanmôre met die mense van Down with Dough. Dit is 'n merkwaardige organisasie wat daarop fokus om mense met Down-syndroom en autisme 'n bak en ander kosmaakvaardighede aan te leer wanneer dit klaar is met skool. Lewensvaardighede is 'n baie belangrike ding in die lewensvaardigheid koördineerder van Down with Dough, Tineke Kleu. Zeg my nou sê, want sy sê haar man het vanmôre gesê, spreek tog net ons naam reg. Tineke Kleu is vanmôre hier saam met Joshua Rutherford. Ons praat bietjie oor wat hulle doen by Down with Dough. Hallo Tineke Kleu. Dankie. Good morning, Joshua. Good morning, sir. It's so lovely having you here today. You too. Thank you for coming in. Tineke, ek gaan by jou begin. Tineke, wat is Down with Dough? So Down with Dough, Josh, no, just looking at you as well. So Josh and his mom Lynn started Down with Dough. When was this, Joshy? Since COVID hit. Since COVID. So hulle het Down with Dough net voor COVID het hulle begin. Toe Josh klaar gemaak het met skool, toe Lynn besef dat Josh het net te veel potensiaal om by die huis te sit en niks te doen. Hy het nodig om iets te doen. En toe het hulle nou Down with Dough begin. Ag, dis mooi. En wat is die doel agter Down with Dough? So Down with Dough, die hart van Down with Dough, die groot einddoel van Down with Dough is, ons vat jong volwassenes in en leer vir hulle dan nou nuwe vaardighede. En dan die eindpunt wat ons wil bereik is, ons doen wat ons noem work exposure. So ons vat hulle dan na verskillende besighede toe, verskillende werke toe, sodat hulle meer ook daarso 'n bietjie kan shadowing doen en dan dat ons ook so vir hulle dan weer meer vaardighede kan leer en op die ou end van die dag dat hulle dan ook in diens gestel kan word by 'n ander werk, dat hulle ook iets kan doen en inkomste kan verdien en ook 'n betekenisvolle ding kan doen en ook voel asof hulle iets goed doen, en yes, and that they mean something. Yes. Josh, at Down with Dough, you've been there since the start. Yeah. What's your favorite thing at Down with Dough? Is it the baking? Is it the people? Is it the social? Can you have visit a lot of people visiting? What's the favorite thing? My favorite thing to do for Down with Dough is I love being with my friends because my friends are my family. Yes. And I love working there every now and everything. Some of your friends, what are some of their names? Because I know they'd love to hear their names on TV. Well, their names are Nick, Sean, Morgan, David, and Aiden. That's some of the friends. There's a lot of other ones as well. And your speciality at Down with Dough, is there something that you are particularly good at? Well, I am good at washing, drying up. I love doing the dog treats. We put them into the trays, and we cook them in the oven. And dog treats. So that's also for people that have dogs. Something so the dogs can also have something nice to eat. Like they have gluten-free dog biscuits. Wow. Yeah. That's amazing. I've never heard of gluten-free dog treats. Yes. I love And they that. are butternut and peanut butter dog treats, health and better. So we asked this morning to all our viewers what their favorite baked good is. What kind of brownie, what kind of cake, what is your favorite baked good? Well, brownies is everything. Nice. Brownies are everything, Yes. but I love chocolate cake. Oh, I think Pierre's going to agree with you on the chocolate cake. We'll get along. I think we'll get along with the chocolate cake. Yes. Tineke, ons 'n bietjie praat oor Down with Dough se lede. Waar is Down with Dough? So Down with Dough is in Bellville. Ons is op die Alta Toy sentrum se gronde geleë. So ons is daarso. Ons het laas jaar Maart het ons so intoe getrek. Sure. Ja. Is dit 'n nuwe groot fasiliteit? Hoekom het julle geskuif? Ja, dis wonderlik. So hulle het begin, Down with Dough begin by Josh en Lynn hulle se huis. Ja. So laas jaar het hulle die geleentheid gehad om so intoe te trek. So dit is nou 'n bietjie groter fasiliteite. Daar's meer plek nou ook om die hondebeskuitjies te maak en dan nou natuurlik al die brownies, vir verpakking en dan ook die lede kry ook dan nou lewenslesse ook, so daar's nou plek ook waar ons nou dit ook kan doen. Wow. So ja, dit is als baie wonderlik. Ja. Ek
ek is regtig mal oor die feit dat daar na die honde ook gekyk word tussen die mense. Dit maak my verskriklik As 'n bly. hondemamma, ja. Ek weet as 'n hondemamma, ek Ja. Ek is verstaan. ook 'n hondemamma en ek moet sê ons honde Honey en Toast baat ook baie by ons Honey and toast. koekies. En veral dat hulle glutenvrye is, mag hulle maar 2 kry. Hulle hoef nie net te stop by die een koekie nie, ja. Dis baie impressive daai. Wat presies doen al die lede? So ek weet Joshua het nou so 'n bietjie genoem van wat van sy gunsteling goeders is. Wat presies doen al die lede? Hulle doen alles. Van die begin af, van scratch af. Hulle weeg die bestanddele af, hulle meng alles, dan word dit gebak, die hondebeskuitjies, die brownies, van daar af verpak hulle dit, hulle seël dit alles self. Josh is a very good sealer. He loves sealing. Yeah. I En can dan seal, I can cut, I can pack it, and I am the best. Nice. I like they are that. all the best. En hulle label ook en hulle doen regtig ja en dan natuurlik weer die verpakking. So hulle doen alles. En natuurlik moet hulle skoonmaak, hulle moet die skottelgoed was, droog maak, die kombuis skoon hou. Ja. Dis merkwaardig die verantwoordelikhede. Dit is dit wat elke persoon het. Dit vorm deel van as die Engels sê 'n regime wat jy mense meer lewensvaardighede aanleer. En daar's soveel diverse, dinamiese mense wat daar werk en nie net Down-sindroom mense, maar ook mense met autisme. Ja. Hoe hou 'n mens so 'n boot met lewensvaardighede leer op die regte pad vaar, want daar's soveel rigtings waarna dit kan gaan. Dis jou verantwoordelikheid om hulle almal lewensvaardighede te help om hulle lewensvaardighede te leer. Hoe beheer 'n mens al die vertakkings wat 'n mens kan vat in hierdie afdryfpaadjies? Daai voel nou sommer vir my soos 'n onderhoud vraag. Ag, dit is ek moet sê dit is 'n proses. En dit is hoe wat ons ook op elke dag dan nou fokus. Is dat 'n mens maar begin op by 'n punt en laat 'n mens eers op die lewensvaardigheid ook fokus en seker maak ook dat hulle eers daai ook onder die belt het voordat 'n mens dan nou vir hulle miskien dan nou sal vat na work exposure toe en dat hulle nou weer daai lewensvaardighede sal gaan leer en dan nou weer daai vaardighede gaan Stappie leer vir stappie. Ja, stappie vir stappie. Ja, soms dit so doen. Joshua, when you're not busy baking, what else do you like to do in your spare time? In my spare time I'm a great swimmer. Oh, I play basketball every time at home alone with no one else. My dad beats me every time, and I don't. I don't want to lose in basketball. yes. I can play rummy cards, Nice. and I also do like I can do word search, I can do colour in. I am the best dancer. I can dance, I can The sing. best dancer. Yes, That's wonderful. I'm the best dancer. At some I do stage- hip hop, Really? Oh, wow. yeah, hip hop, ballet, ballroom, and Wow. all that kind of stuff. How early does your morning start every day to get all of this done? I mean, do you get up at 6 o'clock or what's your wake up time? Well, in the wake up time, I normally get up at 5. 5. I normally get up at 5 because my mom, she loves me every single time. I love my mom every time. I always get to know my mom and my dad because I want to bond with them more. Yes. And my sisters, Tay and Monica. I have two nephews. Yeah. And my sister's married, and now my other younger one is pregnant. Oh, congratulations. That sounds Thank lovely. you. And I got a niece coming. Do you see, so you A can niece, yeah. So you're also uncle. the best uncle. I'm the best uncle on the yeah. planet. That's Yes. probably Yeah, what it and is. that's my nephews. Tayo is only 5, nearly 6. Remy just turned 2. Yeah. Huge family. Tineke, 'n mens moet eers net vra. As daar iets is wat jy vir mense wil vertel oor mense met Down-sindroom. Wat is die ding wat hulle moet weet? Wat is die belangrikste ding? Ek dink die feit dat ek dink onkunde maak mense skrikkerig Ja. en bang vir mense met Down-sindroom. En Ja. mense moenie bang wees nie. Hulle is net die wonderlikste mense. Hey Josh. Ja. And I love working with them and I know.
Yeah, and they are capable of so much more than Exactly. people know. Yes. Exactly. Tineke, baie dankie. Josh, thank you so much for being here today. Thank you for taking the time and thank you for making those gluten-free treats. I think you've got a new customer in Jennifer next to me. She's definitely going to support you. Josh het ook vir julle brownies gebring. Yes! Vir julle Nana some brownies, gee. yeah. Yes, he We'll will. have them Thank later. you. As mense betrokke wil raak by Down with Dough, as mense kontak wil maak, wat moet hulle doen? Hulle kan asseblief op ons webtuiste gaan op Down with Dough. Daarso Joshi. En daarso is al die inligting. Daarso is al die skakels na Instagram toe, Facebook en asseblief gaan follow ons op Instagram. Yes. Die lede is verskriklik oulik op Instagram. They are And if actors. you want to follow me in my Insta, it's Down with Jealous. Okay. Down with Ja. Josh. Down with Josh. With Jealous, yeah. Okay, En dan lovely. ook op die webtuiste is daar ook 'n link wat gaan na waar mense in die gemeenskap asseblief kan donasies maak en daar ook so meer leer van Down with Dough. Baie dankie, dankie Nice. Tineke. Thank you so much, Josh, for being here. Thank you too, for chatting and thank you for our little gifts there that you've brought. We're going to have a look at it now. Thank you so much and have a lekker travel, safe travel back home and good luck with Down with Dough. Yeah. Lekker. dankie. Baie dankie Tineke. Daai het jy dit. Tineke Klee. Klee. Ek gaan nou leer. Tineke Klee. Ek hoop haar man is gelukkig met my uitspraak. En Joshua Rutherford wat vanmôre by ons kom kuier. Maak asseblief 'n draai op sosiale media by Down with Dough en ondersteun hulle. As ons nou terugkom, dan praat ons weer kos met Tanya de Venter Beyker in die kombuis.